ها سدح كيلومتر wax ka yara ku dhimo taqdo moy من 3 كيلومتر قالك باي تو بيونس go home come on بيونس Ja. Mooi maar. Eso. Ja, mooi. Mooi. We're gonna win. Go. Goed zo, jongen. Daar hou. Kom op. Mooi. Mooi. Super, hè? Ga door. Het is heel dichterbij, hoor. mooi gacmahana isticmaal 1 kilomitir waxa ku dhiman ku beelo hortaada fiiri rallaka si tartiib u raaxayso midiga u leexanaysa hadda mooi ja kijk laat de vrouw. Ja. Buiten langs gaan we zo? Daar kan ik nee, gewoon de route. Gewoon de voet, route. Ik was gestegen. Nee, niet doen. Dat is niet goed. Dat is niet eerlijk. 100 meters, you're gonna win. 100 meter wax yar ku dhiman tilaabti fiican u furo si fiican u orod hadda markii si fiican tilaabti u furo 1 kilomitir ku dhiman wixii hadda aad ka tagto ma ku soo qaban kari mar dambe bello wacht even 1,5 kilometer. 1,5. 1 kilometer bar Very much in front. كنت متراسي سلا لكن هذا الله بقول سيسو مرة مكسوه هو يسناي بيلاتا بيلو ثلاثة عمل على 4 ساعات وحبها الريبان انت وحي كدن بيه وقتك هذا الدشو وقتك هذا كجويسو أرض كوجو الريوة 8 كيلومتر كوجو الريسوة قول سفي أنا أردويسا أنا كوا بديها لكن تلقى وأدويها وحيرها كودما وقت في عنا كوا أرضان ربنا لا الله وعباون حريصين النفط صح ترتيبي كل هذا كيل لا الله
انت اللي سوق مر مشاد ها اسيق دبكع بيلا اوكي جود توس 1 كيلومتر كل فرت لاب يا اسيق اسكو اد كدبتك اسيق اسكو اد ليرتا ku celinayse eri ku dhow eri ku dhow dabayshu ka cilna dabayl xuna jirteen dhinacan ku soo orod dhinacan ku xig ku soo orod waa asiga ka xigi 800 beel hawadu ka cilna markaas beelo soo hawaysa kari laakiin carno waqti fiican ana samaysaa ku fiican ya kor fiir istoos kor fiir tilaabta dheerayso beel ama tilaabta gaab xil cin amala tartiibta jiirooyinkan wixii ka dambeeyay jiiradan wixii ka dambeeyay finishta ku muuqanays ya 500 ku dhiman ku dhufo marka waxba uu naxariisan nafta 500 kula dhimo finishta la seexaa darabto عندك انت فيتشرز موي فينيشت wax yara kaaga dhimo waa ku muuqata jiiradas daad gasho bello ja Think about the joke, eh? Hey, come on. mooi Hey, always. saas gaar بألاتا لا فرن فينشتا مركا كدودا هنا استوسيا كعناها جاوب قشا دارب فينشتا كارمك اوكي حوارك ورد مركا die na 34 minuten gaat. Hij zal naar de 34-40 gaan. Geef nooit, we gaan hem een applaus geven. Het is de man met stapnummer 1827. En als we kijken naar 1827, oh, in 34, 39, dan is het Omar uit Apeldoorn. Dan hebben we een Apeldoorn. Ja, nee. Te oud. Ik was nog niet gezien. Ik ben hier opnieuw in geboren in 85, in 34, 39. Hij zag 6 sneller. En als we dan kijken naar de man met nummer 1850, dat is die Gerber Schuurs. En die gaat naar een 35-04. Gerber Schuurs naar de tweede plaats. Het was vorig jaar, was er wel een broekmaatje van de Geerslag Duizema. Die werd weer in 35. Dus hij gaat hier vandaag naar de zilver. En met nummer 1378.